Dobrodošli u novo izdanje drugačijih razgovora o prirodi. Danas vas upoznajemo sa permakulturom. U ovoj epizodi vas vodimo na Popovicu, iznad Sremske Kamenice, gde je porodica Petrović pronašla svoje utočište od novosadske Gungule i tamo već 15 godina žive sa prirodom. Vremenom su počeli da primenjuju principe permakulture, koja podrazumeva novo gledište na čovekovu ulogu u prirodnom okruženju. Kaži mi, Dušane, jesi ti, odnosno i tvoja supruga, jeste imali neku istoriju, neko predznanje o gajanju biljaka ili kako ste uopšte došli ovdje na Popovicu? Ovo je naš izlet koje je sad postalo trajno preseljenje u poljoprivredu je bio potpuno slučajan i potpuno neplaniran. Da je neko pre 10 godina da mi je izgovorio ti ćeš biti poljoprivrednik, posvađao bih se, pošto mi to apsolutno nije bilo ni u kakvom životnom planu. Nekako nužda nas je uterala u to. S nama je živeo moj pokojni otac koji je bio dete sa sela i koji je voleo sve ovo da radi. On je vodio uglavnom bašte i voćem se bavio i onda kada se razboleo naprosto neko je morao da preuzme sve to i to sam bio ja. I želeći da, i naravno mnogo sam se patio u tom trenutku pošto i nisam voleo to da radim i način na koji se to tradicionalno radi je super komplikovan i super težak, tipa prekopavanje bašte, okopavanje bilja. Bio sam ubeđen da može da se nađe neki lakši način da se time bavi i tragajući za tim lakšim načinom otkrili smo permakulturni dizajn koji me potpuno obuzeo. Kaži mi, za potpune lajke, ja znam za grad Perm u Rusiji, znam za geološku epohu Perm, kakve to veze ima sa permakulturom? Da li ima veze? Nema. Permakultura je kovanica koju su smislili dva čoveka iz Australije, odnosno jedan je iz Tasmanije, Bill Mollison, drugi iz Australije, David Holmgren. Oni su 70. godina prošlog veka na tragu razmišljanja o ekologiji, o uticaju čoveka na, na prirodu i o ekonomskom sistemu u kojem smo svi završili, ekonomski sistem čitave naše civilizacije, pokušali da nađu nešto što je održiv sistem življenja i ideja je bila da ako se priroda u svim klimatskim uslovima stabilizuje obično kao šuma, da li bi mogla poljoprivreda da bude zasnovana na kulturama koje nisu jednogodišnje, nego su permanentne, višegodišnje i odatle je došao naziv permakultura. Znači, odnosilo se u prvom trenutku na drugačiji vid poljoprivrede, ali pošto taj drugačiji vid poljoprivrede za sobom mora da povuče mnoge druge stvari kakve su drugačiji ekonomski i socijalni odnosi, vrlo brzo se taj sistem proširio na jedan drugačiji način razmišljanja ili imanje drugačije perspektive šta je to život, koja je tvoja uloga kao čoveka u njemu i koja je tvoja funkcija u društvu, u okolini koja te okružuje, kako ljudskoj okolini, tako i prirodnoj. Kaži mi, Dušane, o tom edukativnom aspektu tvog delovanja ovde. Pa trudimo se da ono
što smo naučili i saznali, a naročito da znanje o greškama koje smo uradili, a kojih je bilo poviše, prenesemo drugim ljudima. Mislim da smo izgubili dosta starih veština, znanja i zanata sa razvojem savremenog društva. Veština uzgoja hrane, mislim da je nešto elementarno, nešto što bi trebalo učiti u školama, pogotovo proces kompostiranja, jer kad kompostiraš zapravo shvatiš nekako mehanizam na koji priroda funkcioniše. Tako da smo pre par godina započeli zapravo sa serijom nekakvih radionica na kojima učimo ljude, uglavnom mlade ljude, mlade neisključivo, iznenadi nas često publika, učimo ljude o ovom načinu života i ovom, kako se zove, ovom pristupu prirodi, uzgoju hrane i životu. To smo radili u najvećoj meri u saradnji sa Volonterskim centrom Vojvodine, ali smo počeli sami da organizujemo radionice i time ćemo se i dalje baviti i nastavljati to da radimo, jer, mislim, svaki put, zbog toga što dođe baš tako šareni ljudi, dođu nam studenti poljoprivrede, dendrologije, biologije, pa je to nekako potvrda da je ovo što možemo da im prenesemo vredno, jer ne dobiju ovakva znanja kroz to formalno obrazovanje, ali onda je to prilike da i mi nešto naučimo na tim radionicama i mislim da je to pravi princip učenja, da mora da bude recipročan, da ti daš nešto i da primiš od ljudi kojima daš nešto, neko novo znanje. Tako i do ove godine otvaramo tu sezonu. Kaži mi, kako teče jedna ta tipična vaša radionica? Pa najviše volimo da se dugo družimo s ljudima. Prošle godine smo imali sesiju od mesec dana, to jest 4 spojena vikenda zajedno i najviše nam se sviđa da zapravo tako nešto uradimo. Postoji i u tom vremenskom okviru ljudi mogu da vide efekat onoga što rade. Prošle godine smo radili jedan tip kompostiranja gde je kompost gotov za 28 dana, tako da su mogli da učestvuju u tome, nauče i vide da je to zaista moguće u tom vremenskom roku uraditi. Da li je, da kažem, program svake te, to je sad već kurs, nije samo jednokratna radionica, drugačija svaka za sebe ili ponavljate teme i procese? Pa ponavljamo teme, ali naprosto svaka bude drugačija zbog toga što dođu novi ljudi i uvek moraš da reaguješ naprosto na publiku koja te sluša. Neki ljudi imaju više predznanja vezano za biologiju, neki manje, i onda će to oblikovati ono o čemu pričamo. Nekog će više zanimati šta mi radimo sa voćem, nekog će više zanimati kako upravljamo životinjama i tim sistemima, tako da upravo ćemo prilagoditi priču ljudima, zavisno od profila ljudi koji se pojave. Znači, prilagođava se profilu učesnika. Da. I to se održava, pretpostavljam, u ovim proleće, leto, jesen? Pa trudimo se da se održava u tim najlepšim mesecima kad možemo mnogo vremena napolju da provedemo, ali ima toga mnogo šta da se uradi tokom zimskih meseci, tako da mislim da ćemo ove godine malo da uđemo dublje u zimu, pogotovo što ljudima malo nezamislivo da se bave aktivnostima, osim planinarima, da se bave aktivnostima na polju kad krene ono loše, hladno vreme i kiša, ali recimo kiša bi bila idealan ambijent za pravljenje komposta zato što mu treba mnogo vode, pa bi bilo sjajno ne koristiti vodu iz sopstvenih resursa, nego čekati da padne s neba, bukvalno. U prethodnom izdanju videli smo crveni čkalj ili sikavicu, dvogodišnju biljku iz porodice glavočika. Ova biljka naraste do visine od 150 cm i često je poistovećuju sa čičkom koja je slična, ali ipak druga biljka.
Potiče sa Mediterana i raste na suvim, slanim zemljištima, napuštenim poljima uz puteve, u povrtnjacima i vrtovima kao korov. Kao lekovita sirovina od ove biljke se koriste seme i koren, koji imaju antioksidantna, antiinflamatorna i antialergijska svojstva. U sljedećoj epizodi saznajte više o jednoj planinskoj biljki, sve uz pomoć aplikacije iNaturalist. Koristeći ovu besplatnu aplikaciju i vi možete biti deo neprofitnog naučnog projekta kojim pomažemo u identifikaciji biljnih i životinjskih vrsta za potrebe naučnih radova. Ono što je, kako se zove, nekada u knjigama, zapravo dan danas možeš da pročitaš kad treba određene stvari da se sade, naprosto više ne odgovaraju stanju na terenu jer se klima pomerila. Mi imamo prilično tanke zime, tanke u smislu sa vrlo malo dana mraza, sa malo snega, znači nekakav vodeni režim se menja, tako da redovno nam se dešava da u februaru imamo sušu, što je bilo nezapamćeno pre 10 godina, na primjer, samo. Tako da moraš da posmatraš zaista šta se dešava i da reaguješ na to i da veruješ više svojim očima, što ne znači da odbacujemo nauku i znanja nauke, ali doziramo u odnosu na ono što je važilo nekada. S druge strane, svaka bašta je nekakva mikroklima i svaka zemlja je priča za sebe, tako da nešto što u određenom ambijentu može da funkcioniše, apsolutno ne mora da znači da će funkcionisati kod tebe u tvojoj bašti. Tako da postoji samo jedan stručnjak u tvojoj bašti, a to si ti i ti si slab stručnjak za tu baštu. Ono što kamera ne može da prenese, a to je miris, uobičajeno pitanje koje dobijemo kad ljudi prvi put dođu kod nas je, a kako to da kokine smrde? Svima je za očekivati da mesto gde životinje žive bude nešto nehigijenski. To je posljedica pogrešnog upravljanja, kako se zove, pogrešnog upravljanja ili dizajniranja sistema. U prirodi materija ima svoj ciklus, isto tako azot i ugljenik koji su najvažniji elementi. Ugljenik pravi strukture, svi smo mi ugljenične strukture, a azot daje energiju da život raste i razvija. I ono što smrdi u stajnjacima je višak tog azota, amonijak praktično. Ono što mi radimo, pravimo duboku postelju od uglavnom ugljeničkog materijala. A šta je to, na primjer? Koji je ugljenički materijal? To je slama, seno, kora, drvena sečka, karton. Karton je ugljenik. Do čega god možemo da se dokopamo. I onda u to dodajemo kuhinjski otpad, seno, otpad iz bašte. Koliko je to vešto prevrnu i od toga nam naprave kompost. I ovdje smo napravili čitav ciklus toga, pošto hoćemo da gajimo mnogo biljaka, onda nam je trebala fabrika za proizvodnju komposta i ove gospođe i dva momka su prava ekipa za rad u toj fabrici. I ta proizvodna traka počinje gore ovde, gde je seno? To je mesto gde spavaju, ali dizajnirano je po istom principu, tako da ne smrdi. Ovaj materijal, to mnogi ne veruju, možda ćemo dodati malo slame, ali nismo 2 godine prevrnuli. Nisam izbacio 2 godine, naprosto napravili smo biologiju takvu da preradi
sav izmet, koke naročito izbacuju izmet toko noći, tako da prerade sav izmet i on se iskompostira i ova stvar ne smrdi. Sad može da se vidi, tu smo također iskoristili ponašanje koka, ovako se one kupaju. Valjaju se ili u prašini, a ako nema prašine kao što nema, onda će u nečemu što najviše podsjeća na prašinu, a to je ta sitna slama. Tako da svaki dan kad u ovo doba one to rade, zatrpaće ukoliko ima izmeta na površini slame, zatrpaće ga dublje unutra, tako da naš kokošinjac ne smrdi. Koristimo slamu na kojoj su proizvedene bukovače. Imamo prijatelje koji se tim bavi. Ne uspe svaki put inokulacija sa micelijom bukovača, a i kad uspe i oni potroše sve što je hranljivo, mi dobijemo tu slamu. Još ponekad će se naći ovako seme od bukovača koje će one pojesti, pa će to biti dodatni izvor hrane. Ima ta priča koju zemljoradnici vole da ponavljaju, kako je sve vredan rad, mučenje, trpnja i patnja. Mislim, šta god radiš, moraš vredno da radiš i da se posvetiš tome, to ne dovodim u pitanje, ali često je uzrok te patnje, kako se zove, i muke, pogrešan dizajn, pogrešno postavljene stvari. Ideja da betoniraš mesto u kojem ćeš držati životinje i da ga onda moraš čistiti bar jednom godišnje, vaditi sve, sav taj prljavi, zagađeni materijal i onda dezinfikovati prostoriju antifungicidnim i antibakterijskim sredstvima koji su otročina po sebi, je prilična greška u dizajnu. Ako biologija može umjesto tebe to da uradi, što se mešaš? Što se mešaš? Izađi iz jednačine. Izađi iz jednačine, tačno to. Posle još par meseci ovo uspostavili smo gomilu. Mogao bih da donesem termometar da izmerim šta se dešava, ali to može i rukom. Još nije počelo. Treba da se desi termofilna reakcija, a to je da usled rada bakterija da se podigne temperatura ove gomile. Gađamo 65 stepeni. I onda na kraju dobijamo ovo, što je kompost koji se može upotrebiti. To je bilo sve za ovo izdanje drugačijih razgovora o prirodi. Vidimo se neki drugi put. Doviđenja.